خواهر من، برادر من، هموطن، میدونم خودت هزار تا مشکل داری، میدونم کمر زیر بار این همه گرونی داره خورد و خاکی میشه، اما اگه حرف بزنم میترکم. اختلاف طبقاتی در سطح شهر. ما سگدو میزنیم زنده بمونیم، شما پیاده روی میکنین سلامت بشه. بفهمید برداشت کجاست. کی داره خوب زندگی میکنه الان؟ کیا خوب زندگی میکنن؟ اونایی که باباشون مغازه و خونه داره از قدیم. خدا شاید پول نداریم یه تخم مرغ بخریم، بعد این اومده تو این تو خرید اجاره خونه ما رو 3 برابر کرده. من دربدری کشیدم، میدونی یعنی چی؟ از همتون بیشتر. دیگه بریدم، زورشو ندارم، دیگه بریدم. جهانم خاڵیە شەیتانە لە زەوی ئەمە دەریاس و خەنکێن لە کەویر نەسڵە بەشەریەت بەرەو دەرە کاتێ جازبە جەبرا لە دەور کوڕەی زەوی یانێ پوڵ دەسەڵات تێرێ دەسەڵاتی جەهر تۆڵی کێشەبان و بڕۆ بادە سەنگ بۆینە ژێر فەق تاوانبارم مەغزیە لە پوک جەهەمە عەسکەوە تای بووەسە دوو کەڵماری جوانە و کرد یانێ تووە دزی ئەوە کوژێ بڕێ هانە خوار بڕێ هانە خوار هانە خوار 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 کەوا محتاج نانشەون لە ناو سەد ئەشغاڵ لێرە ژن خۆی فرۆشووە بۆنی کرایەمان ماس گشتی پوکیا پڕ لە کۆچێر کام دەسیمان و هاتۆ نیش لە بانزەکتێر کامان هەڵەکانمان بووە تەجربەی پێشتر دەنان بازم بخۆین و بووینە ئۆلیگۆ بۆ بیستر بەڵاوکردن ڤیرۆس بۆ فرۆشە واکسن سەرەتان ئایدز بوڵ بادزەر پوڵ پاڕۆ کرێ بۆ گیرفانە چاختر سفر پاڵ یەک کەرچە زۆرتر بێ باشتر مەلێکەوە گۆشتەخوا دەنووکی چەفتە دەستکەشتن مەواد ڕەهاتر لە نانوە سەنگەک ترێلی وە تەرێلی دەنێریت بۆ بازار کەوچ بڕوانە و لە خۆماری بمرە دیگری که 7 میلیون تومن حقوق میگیره میبایست 5 میلیون تومن اونو بده کرایه خونه. بخشید بعد بقیه زندگیشو چگونه باید بگذرونه؟ به بیماری چگونه باید فکر کنه؟ به تحصیل بچه‌ش باید چجوری فکر بکنه؟ به رفت و آمدش و خوراکش و پوشاکش باید چجوری بیاندیشه؟ حضرت تبوسی دست به هر چی میذاریم به مشکل میخوریم. چجوری من باید برای زن و بچه‌م چقدر باید کار کنم؟ چقدر باید کرایه بدم؟ چقدر باید مصیبت بکشم؟ کی باید اینجوری وایسین نگاه کنین؟ نگاه کنین شما تا کی باید اینجوری باشه؟ بله اومدم بخرم نمیتونم بخرم، جیب من پر از پوله، نگاه کن نمیتونم بخرم. من روز شبم شده که گوش ندارم، مرغ ندارم، روغن ندارم، تخم مرغ ندارم. من نمیتونم دینو به بچم معرفی بکنم، من نمیتونم یه بیت از حافظ به بچم یاد بدم. چرا تمام زندگی من، تمام دغدغه من شده معیشت. من 4 سال توی کرج مسافر کشی کردم. زنی که مسافر کشی بکنه میتونه مادر باشه؟